Hello, umuyo fenomeno dunia ya. You work le ko ha ya kele date ya mo. Our first date la betia da chogetar lo ne. Le you wa awara le to ya le senge. Dunia yu pakai haluk wa de senge. De awara de kwapurga. Cái level là bên này. Mình ăn là quay là kỳ là coast. Cô ta đưa vào mày đó. Nó bắt đầu là qua. Thì nhà hà lúc quay đâu qua nó bác hà đó lúc quay sang ghé là Melbourne quay bu ba hà blagi Melbourne về mưa mà Melbourne em ta chơi tao ta chơi tao miếu nên bắt ta hà đó. Aku ni hata kodo pa pagkaha enjoy give Melbourne la ta shek ta odi sakoi no barbecue no Yeah. Là duy baoวัน nyai pagkale halo webu ada duduk ala pala cafe ready lia okay lek dah no ready lia be nak kue kafe wili Melbourne Central. Okay, pergi oja. Lepas cuba saya pula mindi lah dok. Hey, tu kau payah. Saya pula kau mindi lah korban lah. Kung fu rescue. Poor food, deep fried skewers. Nampak paneka. Lo ne paneka lama manda le dok. Nampak deep apa? Oh, ini lah. Okay. Dah lah, miu. Awesome ya. Maybe awesome ya now. Hemo, okay. Apa ya dong? Crazy week with that. Mungkin bahasa ada crazy week. Ada hanya crazy week lah. Lấy ra lo. Let's do a coffee qua. Mana macam freedom dan boleh kau boleh kepada purban orang. Nah, huane. Pada the freedom ni kamu lah kepada purban orang apa ni. Jadi ya Melbourne ni. Apa me betul kerja apa ni betul enjoy lah tahu muan no. Kau cari tahu mana murai. Tala dah loi kau dah Williamstown. Ada museum je nak kau nak bawa peh khar ben nak kau dah museum. Lata de keep lah tu ni. Putih. La i kini kia park jalan hipopopo.
that get side that outside them, no? Okay, that kind of give that visitor information center. That can be the other side that outside the coffee side. Oh, maybe you get that. Hake tula hili te planya tula Winner Valley hake joge bapokwa Wela na ninyai tilada bye bye